c'est l'État mourir. Madame Jordan. Hrvaška se je morala v pristopnem procesu v evropskem duhu dogovoriti tudi o nekaterih odprtih vprašanjih s Slovenijo. Najdlje je ostalo odprto vprašanje glede bančnih vlog Ljubljanske banke na Hrvaškem. Države naslednice Jugoslavije so se že pred desetletjem dogovorile, da bo vprašanje deviznih vlog rešeno na osnovi skupnega sporazuma. Ta sporazum govori o finančnem premoženju in obveznostih nekdanje Jugoslavije. A je Hrvaška kljub temu sprožila tožbe proti slovenskim bankam. Marca letos pa se je ponovno zavezala, da bo vse postopke na sodiščih proti slovenskim bankam ustavila in bo upoštevala že sprejeti sporazum. Zato je Slovenija ratificirala pristopno pogodbo. Žal je že nekaj dni po ratifikaciji civilno sodišče v Zagrebu nadaljevalo s sodnim postopkom. Hrvaška je že po nekaj dneh prekršila dogovor. Tako ravnanje ponovno vnaša negotovost. Cette ratification a donc été signée et pourtant la Croatie viole cet accord. Je souhaite souligner que la Slovénie s'est bien sûr félicitée du dernier rapport d'étape. Le comportement de la Slovénie était en entière bonne foi, étant donné que l'accord a été ratifié, alors même que de grands problèmes n'ont pas encore été résolus entre les deux États. Merci. Malheureusement, nous n'avons pas entendu toute l'interprétation, mais votre intervention sera enregistrée. Madame Gressle. Merci. Le 28 février de